खुरुमजरी इमेज पाउदम मियंग ताबिरी बख्वाई पुनमकु अहानबद खेत्रिमे मोनिंद्रो तराम ओक्जरी ngasi maru oiba pau Chief Minister N Birena Malem Ima Gimit Kamari Lena Ima Kaithel Ima Singi Mapamda Ikai Kunaba Utre District Administration na matam chana pau PB Dabanam Tamnaba Kaya Pohale Haina Katsing Municipal Council di Chairperson Fudokre Loinana Cabinet Secretary na State Amasung Union Territory Chief Secretary Singa COVID-19 matangda video conference kutangda khanamina kre Hauzik ngasigi mapungweba pau amuk lawilasi Chief Minister Nongthomam Birena ngasi malemgi ima gi nimit kamari lenana hauzik semgat sagatpagi thabak chathariba ima kaithel yengsinduna akhanna na bat nimit asiga mari lena ima singapamda ikai khumnabu uttuna ma ki makhidagi ima punumaki mapamda harau nungai pongdoktuna warm greeting pikre ma ki khongset aduda ya school kendra ki MLA TH Satyabrata Principal Secretary Mahut Rakesh Ranjan Imphal Municipal Corporation Commissioner amadi official sing suloina ki yengsin khibaduda Chief Minister na pawmi singda phongdokpada kaithel asigi akoibada leiba Thangal Bazar Pauna Bazar gi lambi da yum oina leiba singi gari naga nalagi mathakta kupliba sigi mathakta parking oina singadawri Chief Minister ngasi ayuk ima kaithel da thunglabada ima kaithel gi luching basina hek sakhibadagi repairing tawdriba kaithel gi pimam yengsil hanki yengsin ba khongchat aduda Chief Minister na phungdok khibada ngasi malem ima gi nimitna lakpada maming leiraba nupi ngaktagi port yonpham ima kaithel semjin sajileba si yengmani malem da ima khakta phamba kaithel luna na thamba pamdagi semjin bani ima ipa haibasi midna uba laini masa masu singna ima sing ningthina loina na basu apel tawki Kuna maksidagi khwaidagi henbasi karino araga ima hai ima gi market ngasi khune laise masi am symbolic oiba ima gi numisi de ima mayam gi du respect to ba ima mayam gi damukta khoina tawbangam bakra khoi honori khoi honajagi gani haibadugi message ama pining aduna abu or ahlaman singbu lai guru dongna latpa seba tawba puja tawba mina mapunsida mangoi madu afabang ato oigedabani aduna kano khudimangna masa masu khudimangna ngasi numisida ai ima singbu da lai khida ima gida lai amta worsu katpa or lai ri ima singda mithai amata worsu khormaga ai borni haningi matam sangna ima kaithel ahum motsin ba si pamdabdagi semjin bani ima kaithel manungda hotel oisinba chak thongjinba nga yonbada nga asemba yondana ba mari leinaba singda khangan khre Khwairambal kaithel gi akoibada leiriba dukan pareng pauna thangal amadi kaisam patagi khoyathong phawbada gari parking oidana ba honaragani dukan mapu gari sing driver sina dukan mapu thadaramlaga amuk kauranaga gari sinabiu dukan su oiba yumsu oiba mi singi gari sing naga nalag turel matakta kubliba sigi matakta parking oiragani masi lockdown leiri munda senin sajinba loinaba honaragani hainasu Chief Minister na phongdokhi Bazar se missing hekla koi matuna ne yam congested hoire sille mi satham leidre gari ngakta leidre Pauna Bazar sai Victory Cinema Hall leiramba sai mamang sai asa o kari usa hall mamang asai ke mi satpa ya gari ngai ada ini mayam da appeal tawri ai municipality na su notice la ni sai anak pada thangai banda uri gopta wang khaida na tragana haida anak pada laibi basina yum dukan tawgada ba do thada biramaga gari driver du na dukan tawgada ba dukan thangada ba mapu du thada biramaga mayum da hangaga gari bigi ba aduga horen salamdai na traga sak tilamdai na keno ma arugo leba kada musanga ga mu lobi
मालेम की इमा की निमित पालन थौरम का मरी लेना विजार्ड बोर्डिंग कक्सिंग मखा लौना सिंधुना महिरुई सिंगी सैरेंग इबा अथोय अहन तानबगी थौरम अमा ऑनलाइन की कुथांग पांगथोक्रे ऑनलाइन कुथांग पांगथोक्खिबा थौरम अदा महिरुई सिना मयुम मयुमदा अपोक्पी ममागी कुंग हामिदुना ममा ओइबि सिंगबु इकाय कुनम उटकी लोइनना अपोक्पी की मिंगदा मफम चाबा मफम सिंगदा उ चारा सिंगसु थाकी ngasi online kutang da saireng ibagi athoi ahen tanakheba aduda Padma Ratna English School gi Pukhrambam Zenita amadi Victory High School gi Pukhrambam Artina anina ahanba Martin Grammar School gi Yankom Koronganban anisuba MNS Genius Academy gi Marangtem Naresh na ahum suba amasung Padma Ratna English School gi Marangtem Anisanana mari subataki थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लमदिंग चिरापुर लेबा सोशल वेलफेयर क्लब ना अनिरक सुब ओइना कोविड-19 सोशल वेलफेयर क्लब रिलीफ फंड की SWC ना अहोंग ममलदा आता चामना नसिंग पोट कया मियाम द फंगन करे मालेम सिन मथुना कोविड-19 संदोरपति खम थेंगना वानरब मतम असिदा क्लब असिना मियाम गी दा पोट चई फंगदबगी अवाबसी खरमखै सापनबा पोट चई सिंग असि अहोंग ममलदा फंगन बनि हाइरी United Meitei Society of Assam UMSANA COVID-19 के मरी लेना सथरक्लिबा essential food items distribution campaign मखादा 12 phase ngasi Kasar district manung चनलेबा बेराबाग खुन अमदी लामाग्राम खुंगंगी अवाबा नंगलबा इमुंग सिंगदा UMSA की volunteers सिंग grocery अमसुंग vegetable सिंगबा essential food items सिंग टेंगबांग इना यंतोक्रे ngasi की थोरम मसिबु मपुंग फानना बहोना बिकिबा UMSA की volunteers S हेमंत कुमार सिंह H राजेंद्र सिंह P बुधचंद्र शर्मा बेराबाग अमसुंग चोंगथाम विद्यासागर चोंगथाम शांता R के विश्वजीत अमदी के हरि कुमार थौदाम विद्यासागर UMSA दिल्ली तनतना असम की खुंगंग कयादसु असुमना कोविड-19 लॉकडाउन की मरमदगी अवाबा नंगलबा इमुंग सिंगबु मतुंगदसु टेंगबांग बगी थबक तौखिनी हाइरी ngasi Jirbam Higher Secondary School da Indian Red Cross Society Jirbam District Branch amadi Indian Red Cross Society Manipur State anina kusamnaraga duties of volunteers and COVID-19 haiba theme da nomagi oiba awareness program ama pangthokre awareness ki thoram aduda Red Cross Society ki volunteers singna kamdona volunteer ama oina thabak thoram miyam gi tawgani hauzik thenariba COVID-19 na maram da karam haina ekhoi volunteer ama oina miyam gi seva tawani amadi Jirbam district asida henna mapung phana Indian Red Cross Society gi volunteers singna district branch amadi tawpham thokpa thabak sing mapung phana tawnaba don'ts and do's rules sigi maram dasu awareness asida akang ahikana wangang ki taromaduda Y Mohan Chairman Management Committee Indian Red Cross Society Manipur H. Rajen Kumar, General Secretary, Indian Red Cross Society, Jirbam District Branch, O. Ratan, General Secretary, IRCS, Impal West District Branch, Amadi L. Manglem, Joint Secretary, Indian Red Cross Society, Manipur State, Nachingba, Miyukayasu, Saruyaki. Tenopal District की मनुंग चनलेबा क्वाथा विलेज की हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के याइफबी अमदी वेलनेस सेंटर असगी स्टाफ अमदी आशा यावना क्वाथा विलेज अमदी क्वाथा कुनो विलेज अनिदा लेरिबा था मापन की अंगांग सिंगदा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पांगथोकपा अहल सिंगदा मलेरिया टेस्ट शुगर टेस्ट न चिंगबा चथखरे नाकलमरमदा हाइबा विलेज अनि अदुदा लेरिबा खुंजा सिंगदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के याइफबिना माकी माइकेदगी कोविड-19 दगी खरत ओइरबसु ngakthokpada mateng oinaba marks yentokpa abadi chan thaknaba polam singsu yentokki ngasigi yentokpa aduda wellness center asi staff singsu saruyaki Kakching Municipal Council na COVID-19 thengnanaba lokotuna lakpa section thorang singi manung channa ngasi Kakching Kaithel number 2 gi potpham thakta sajin lamba rek sing sidokpa amadi phat hauti sing sengdokpa gi thabak chathabada chairperson nahai elected oirubana councillors sing da magi lekai gi
ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯍꯪꯅꯔꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯗꯕꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛ ꯐꯥꯎꯖꯤꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯤ COVID-19 ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯑꯃꯒ ꯀooperation ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯂꯩ Kakching Municipal Council gi oinadi COVID-19 thenanaba mamangda kaithel amadi Kakching Municipal Council gi mafam singda hida kap thokpa marks yen thokpa chana thanaba chinjak yen thokpa na chingba thabak kaya packet khre makha tarpadu thabak thorum sing packet nabasu sem saduna lai haina phongdoraki Chairperson Naurem Sanjit Kumar na makha tardun hai Kakching kaithel Ariba market number 2 asida perform famliba ima ibel singna magi perform matakta sagai rek sajinduna pot chai thamjinbana kaithel asigi masak thienba khak natana mosin hanba si sengdoknaba council lokhiba warep matu inna lockdown gi manungda kaithel kanada bai matam asida sidokpani municipal council gi councillor ward member staff sanitary worker Kakching police ki officer in charge AK Premjit amadi mahaki police personnel sing yauna sidok pagi thabak asi tathabani makha tarakpoina kaithel sangi yumbi sing repairing toba amadi kaithel sangi manungda amot akai sing lotok pagi thabak chu tathakigani haina hongdorki ima event singa pochai thamjinbagi sagai yamna phajadaba mawongda sagai mayam ama sajinba toksinbasina kathena sigi yamna phajadaba masak ama ohelakona maram oiraga Kakching Municipal Council amadi Kakching gi police ki team ga manaraga koina ngasi humi marini se koi kanna sidokpa sagai sing lokthokpa adagi amor atai thamamba phatabasing loina lokthokpagi thawasi changsinjarakpani COVID-19 na maram moiraga tongan ba state singda panduna leiba Manipur da halak pada thunglagadaba mafam oiriba Jiribam railway station bu luna nana thamnaba gidamak Jiribam Municipal Council amadi council asigi ward development committee yauna ngasi punna cleanliness drive am pangthokre maduda sodium hypochlorite solution na chingba singsu kapthokki council asigi executive officer moyang them Surjit Singhan asuna hariba sanitation program amadi council asigi akoibada luna nana thamnabagi thabak asi makha tana sathakigani lockdown asina maram warga entry toll parking fee amadi tuan ba head singdagi revenue karat tabana maram warga contract basis ta thabak suriba sanitary workers singda kusuman piba ngamdabagi phibam orakadra haibagi akiba poi haiba wapamsu thamlaki First War of Indian Independence ki chahi chamung phumdoi suba sipoi mitini ningsingba oina ngasidagi June 8 fauba tathagadaba state wide blood donation camp ngasi National Medicos Organization Manipur amadi Seva Bharati anina sinduna Rims Blood Bank ta hawdokre ngasi hawdokpagi numitta Imphal Bisnupur amadi Thobal dagi punna miyoi kuntrana EPK Pau marathana atena break ama COVID-19 laichat asidagi aikhoi checksin si laingak na thamba chatna kanglon ngak na chatuna lockdown gi wahan thok layan si laichat asidagi ngak thok na ba mask season na ba social distancing miyam punda ba sanitizer na traga sapona khut sa toina hamdok pa kaubi ganu laichat asi mayok na bada miyam gi dambak front line da thabak tawriba miyosingbu ikai khamna si Hauzik makha taba pau pizari Joint Coordination Committee on Wildlife and Biodiversity JCCWB gi thongni singna ngasi Tawbal ningomam gi manung chanba eco park amadi Leksangthem khong manung gi area singda uchek phana thaktuna thamlamba lang tara taruk lokphokre loinana ahingba uchek ama asiba uchek tare lokhatpangam khre ngasi ayuk pung ahum lom tabadagi satakiba drive aduda Tawbal district ki Superintendent of Police SP Dr. S Ibom Chana achoba mating pangbiraki loinana ningomam police outpost ki sub inspector O Ravikanta Singana luchingba team amasu yauna drive adu chathaki langda thurumlab uchek greater painted snap check laubi haina khangnaba uchek ama saphagada mafam yelaga thadokre loinana
ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯝ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯎꯆꯦꯛ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯐꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯨ ꯇꯥꯔꯝꯈꯤ Joint Coordination Committee on Wildlife and Biodiversity की कन्वेनर रोमेश निंगथौजमना मखा ताना फोंदोरपदा लौमीसिंग पुन्ना ज्ञान ताहनबगी अवेयरनेस कैंप अमा लॉकडाउन हेक हांदोरपगा कमिटी अमदी मरी लेनब डिपार्टमेंट का खुसमनरगा सिलगनी हाइरी एग्रीकल्चर डायरेक्टर नंगरांग मेगी तांग मापन थोखिबा प्रेस नोट अमगी मतुंग इना यूरिया की ममल लुपा चनी हुपु तरु पैसा मरिफुदगी हेना योनबा यारोय हाइकिबगा मरी लेना थौबाल अमदी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की रिटेलर सिंगना पावगी फम अमंग असि खोंगजोम द पांगतोखरे पावगी मिफम अमदा रिटेलर सिंग इमरक्ति के एस राजन कुमार हाई रिटेलर सिंगना लौमी प्रजा सिंग सेवा तौदुना लाक्ली ngasi फावबदा गवर्नमेंट रिटेलर सिंगदा सब्सिडाइज रेट लुपा चनी हुपु तरु पैसा मरिफुदा यूरिया हार योनबा यानबा पिरखिबा लेते डीलर सिंगदगी सब्सिडी याउदबा ममल खक्तदा हार लौदुना लाकपनी मसीसु मतम मतम की मतुंगिना ममल मानदे करिगुंबा सरकार लुपा चनी हुपु तरु पैसा मरिफुदगी हेना योनबा यारोय हायरबदी डीलर सिंगना रिटेलर सिंगदा होलसेल दा पीगेदबा ममल अदु अथुबदा लैपटॉप पियु लोनना मियाम द सब्सिडाइज रेट हार फंगनबगी रिटेलर सिंगी दमकसु लंबी यात पियु हाइकी गवर्नमेंट ना लुपा चानी को हुपु तरु पैसा मरिफुदगी हेना योनबा यारोय हायरगदी अखोय डीलर सिंगना रिटेलर सिंगदा होलसेल पीगदबा ममलदो गवर्नमेंट अथु मतमदा खंगनबियु लोना प्रजा मियामदा सब्सिडाइज रेट लुपा चानीगा हुपु तरु पैसा मरिफुदा सब मानना प्रजा पुनमुक्त फंगनबदमक्ता रिटेलर सिंगदा यूरिया फंगनबा लंबी गवर्नमेंट यापियु हाइजरी लोना खंगनबियु हायनसु थमजरी कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबाना वीडियो कॉन्फ्रेंस की खुतांगदा स्टेट सिंग अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंग चीफ सेक्रेटरी सिंग कोविड-19 की थेनबदा करमना मैनेज तौरी हाइबगी मतंगदा खनन नखरे रेलवेज न चलाइबा श्रमिक स्पेशल ट्रेन सहूम यांखैना माइग्रेंट लाख अहुम लिसिंग यांखै मखोय मखोयगी होम स्टेट सिंगदा पुरखरे हाइरी श्रमिक ट्रेन हेन चेनबद स्टेट गवर्नमेंट सिंगना मतेंग पीबीयू हाइनसु मांग अपील तौकी वंदे भारत मिशन की मखादा मपालेबाक्तगी इंडियन सिंगना मसा मसागी स्टेट सिंगदा हलकपदा स्टेट गवर्नमेंट सिंगना मतेंग पांगबिनबसु कैबिनेट सेक्रेटरी ना हाइजकी डॉक्टर नर्स अमदी पैरामेडिक सिंगना चथोक चचिन तौबदा अपन पीबीदनबसु हाइकी मीटिंग अदुदा स्टेट चीफ सेक्रेटरी सिंगना स्टेट सिंगदा ओइरिबा कोविड-19 की फिवम फोंदोकनखी इंडियन रेलवेज ना लेपाक सिनबतुना श्रमिक स्पेशल ट्रेन सहूम हेन ऑपरेट तौरी होम मिनिस्ट्री ना थोकिबा ऑर्डर की मतुंग इना माइग्रेंट वर्कर्स पिलग्रिम सिंग टूरिस्ट सिंग स्टूडेंट सिंग अमसुंग अतै मियोय सिंग मसा मसागी स्टेट सिंगदा प्रोक्नबगिदमक श्रमिक स्पेशल ट्रेन सिंग अदु चेनबनी अदु मोइनमक नॉर्मल पैसेंजर सिंग पुबगी थबक्ति इंडियन रेलवेज ना तौद्री श्रमिक स्पेशल ट्रेन अमना चौराकना मियोय लिसिंग मचनी रोम तोंगंदुना पैसेंजर सिंह पूरी ट्रेन तुंग्रीदा प्रॉपर स्क्रीनिंग तौहली कोंचत मनुंगदा रेलवेज ना पैसेंजर सिंह ममल लौदना चाक चरा पिजरी तोंगान स्टेट सिंह लेरिबा रेलवेज नोडल ऑफिसर्स सिंह स्टेट गवर्नमेंट सिंह म्यूट सिंह ई पाव पोंगरी पैसेंजर सिंह अदु हानना मसागी स्टेट तगी रजिस्टर तौरगा मयुमदा हलपगी अयाबा लौरबा सिंह हाइरी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी न थादोरप चेरोलदा मालेम की ओइना कोविड-19 नहालबा मिगी मसिंग मिलियन मरी हेले सिकिबगी मसिंगना लाख अनिगा लिसिंग हुबरा तरेट हेनख्रे यूएस न ख्वाइदी हेना सोहलबा लेपाक ओइरी एक्सपर्ट सिंगना फोंदोकपगी मतुंग इना कोविड-19 न सोहलबा सिंगी मसिंग हेंगल लखिगनी लेपाक खरददी नोमदा सिबगी चांग हंतरप यावरी अदुमैनमक लॉकडाउन कोमथोकलबदी अनिरक सुबा ओइना लाइचत असि संदोरप याई हाइकी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुहना पेजरी चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मालेम की इमा की निमित कमरी लेना इमा कैथेल की इमा सिंगी मफमदा इकाई खुनबा उठ्रे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन न मतम चाना पाउ पीबीदबना तममनबा कया पोहल्ले हाइना कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन फोदोक्रे लोइनना कैबिनेट सेक्रेटरी ना स्टेट अमसुंग यूनियन टेरिटोरी चीफ सेक्रेटरी सिंगा कोविड-19 की मतंगदा वीडियो कॉन्फ्रेंस की खुतांगदा
ꯑꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ngasi gidamꯛꯇꯗꯤ ꯏꯃꯦꯖ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ